monto muya Kioro kenani ky'omuntu muya tabwati enkoro y'okwegimeria nainde kero gukura maya n'amaseseni okwerigeria obwetu bwanchani n'abantu aino monto muya ayo mwetengo sangore aino monto muya ati pride we kanyete aino monto muya sakorende kanakobo aino monto muya. Right, Alfie Omogambi ashafika ndani ya studio. Karibu sana Omogambi. biamona sana nago kire wikaga Ina kweli no Omogambi. Omogambi Kweli no Omogambi. asante sana Omogambi ngomero la bantaba ya actually 90% ya ndongomera na barona bantaba. Yes. Omogambi no monto miyore. Je no monto mya. Mate description yo monto mya. No lyo korama ya. Yes. Yani gakonyo montake igalia sanyara. Oino monto mya. Yes. Na ndo monto mya ne description yo batayanga na ki. Asante sana. Squeeze kero monta okalele genta motei. Balalo motei biamono. Motei aino monto mya. Aino monto mya. Yes. Asogotara kwao because yo maeta bantaba nge squeeze bagotabana ki by the way konyoro monto miyare ya sana kigera kero monto squeeze igakwigimeria nayo manyana sogo ngere yote betegana ki monto miyano uri otari kwigimeria na uri otari kwigimeria alafu na hande no monto okoriya maseseni ko abantaba ya mbarobo ri abai nambe nyinge actually mbalo babo Steve rika na bantaba ya babo no nae Maasai no monto mya yani mwensi na bantaba ya actually abantaba ya mbaro roiskai ego depending ana ki inga ki ina kwa monyora na linki yako kola that feeling alone erego tengo no monto mya. Right. Yes. Steve rika no monto mya. No monto mya anytime any day no monto mya. No kuanete baigo Ninkuanete na ende na monto mya. An example ya bantaba ya ono Yomosae bali onsi neta gote anga noyo an example an example ilinda abantu bali maybe na barobate abantu bandi barorero baba bantaba ya abantu mbia toba bantaba ya bati abantaba bimbaro abantaba bimbaro ando konyora tali wanja kwabo ne chimbu chikoba chimbe at some point in life lakini ngocha wale barekebisha baba bantaba igo montongo chenchiale gosene chenchigo chaso mondo montongo chenchiale change na rongo chere depending na situation ya to kale o change to monto mya. Lakini generally mo usi asabeta on the wens. Yes. I no monto mya. Ile kwa tamu tena sana kwa salute yanga mashabiki ya Alisco gali bone gago tegererete obatebi mwenyewe ushafika ndani ya studio. Biamole Chengoroku Alfie Omogambi nankuba akirambia mona sana so on support ya limwensi asimwaika na akire sana mbia mona because mwa support ya seka kera kini mwa nganchire sana kuba akirambia mona sana. Right. Yes. So tigango turaraka bone show hapa moto tena sana Alfie Omogambi mate mbona nkorengenga na engagement yako koreke nkongo sana ime ya tamasha Friday. Yes. Kimziki nga kioroche asege kegega kabona gwakuana growth ya unga kikwa yaro lirayo manyene kuruime yao kurumeane na rorere na kinire within a short period na kinire yani gokina talinga na twareli tali nene but na rorire comment kana kwa na so muziki because esna lengeri na rusetu akomisiri na lera sende sindi ororo step njira na squeeze na wangu wake show. Yes. For at least and we appreciate. Right. So in general ko grow from step ya inse ko running and rata guchigo. No gandrete guchigo. Maybe emesingi ya magana yo bigete bona iga likona kina na ki growth nko gandrere na consistency nko bero rasa magana yo moski ko kulingana naye. No riye yiga mesingi kigo bigete. Nche first mesingi bigete ntaite na rusio gotera.
Kubwate message usiasa abantu bamento. Ande yendo ya kabere quality gasiane rasmeto kenganeroro. Because at the end of the day na bintu bigonsera. Nchaka tere bintu bitayo biyega na ende mosquito liko iwe kana sorochi. Abantu bago feeling omuntu ngika chaka gotera. But mudo yona abero ga mokega. Arengana na yani na ngoro sinde bintu bikobwenera abantu bagotegerera which really makes me in feeling ngedongera ngokorekia. Yes, already was say industry konyora abantu bandi babeira say industry na imeya gusi music etogwana na gusi music babeira say gusi music yiga hapa na pale. Ayo mwana kuachire nabona igasege kekeke. Ngito keke kwa rorena na kekere tofauti sana na kere unique meyo musikio yogusi. Positively or negatively? Both. General na arada binte binge. Tiatu chakerenga first expectations tiane na nchiraba met because na chitlabda ndengati ingorisi hotero koma ngo bande celeb bande ki at some point you feel disappointed. Ngana ki ne process na ndo chaka step by step. Alafu ndo yakabere kara kingo impress sana about musikio yo na abantu abasani bonsi bali babeta korugusi ire challenge chiringana ki na ndo to musikio to oikatambe ba koromuki bot komo gaso basalingo muswara matera basanya abanyango chabale that means barochinga bali batanganete motu ndongere bakarteki ya somusikio na barabataite conference erinde babeke ndagera MS abantu bali previously watch agete manager ya Babji Babji na mtoto kwa sekero tratevenga Babji nero ko inspire tase magana music moko bosa lakini ejani nimbo ate jani as Alfie Omogambi usako wenje nangotera sinale na boli ngaya mboni yo achagotera kweli because tinda kora mwaka are industry dale 15 gewika November nalingo kora 1 year omonda naro mboli ngandero wachaka gotera tinja getirero otero mana na chagiti some years back lakini nale gotera Israel kelina ende gospel gichit kegenda tambe because mainstream umatene wate competition saitani agaita na mboni ekerenda to muntu myuma na wenge gospel kwa kanisa mo pastor molia teng yani message era na lazima toke engia na gospel by the way message at some point nganyore career ya chakire go peak so nga decide put pause as musiki concentrate ya soko bano mwana muziki yore Babji na close to me naende usaba na muziki general but then nka feel yasaika komboli na ko ete talent kike wakorere angateba tiangirane so last year ngarengerelie kerengero kya atwa komisiri babu akarane idea ngia gantebi Alfie to akawatero nalina chagite bona officially eliona antu ba ofili mama ete nchagete nainde nice one bona iga akero to gukorera about muziki bona igobwate nerenga gwikiri bona iga under my name ne muziki enne Chico labo irenga Chikolabo ibere singles ibere tell before tutarachi gukona Chikolabo tell turarakora batera gukora kunga mamininde ngaki ya chite idea ngaki ya chite ko likoko nyane kwa mamininde because video nyane ni video safi tena sana ndotinga na kino bigete mpaka abantu beke goli kigoro gali bali gali ase video obino nyambane noale ngati y'abantu bande gali ase video investment ngakikwa invested ase song yiga mpaka nyene gache gasoka matukaringa kwa yerikirete song eri enabate idea na ndi idea ya lenge unique because na mate music lazima onye manyenya kyokonyechera na rochenga na terere muziki lakini tinda terera abana aba baswati bono nga feeling ki kiragere connect na baro babe fans cyane so nga chane idea linga mamininde talike gusi tindi cheche na lieke gusi lakini wana tindi cheche mamininde minetinga
I'm serious asike songo lakini tindi checha seke gusikeme but nga feel ntaiteberi eterimo etu akaigure ko karema mininde ga develop idea to nanya developed kama a wiki ya moiga a wiki ya kabere ngande studio ento kyangirete kakorosi ne video because video line quality gete yegoro resources inji atakere chibesa cyo waka na vixen chi location Vintonescon thank you so much bro nero shooteti video li mwaka nere yani ko put all that together njangirete gikakaruke getambe na reason no ko takakomeki gento kebeki ya kabisa chibesa tingo kwanda kinengirete chibesa tanga ni besa video so generally packaging roughly total chibesa nge packaging ma beka roughly ga kiana gotaiwa an example abantu baliboka baragirete ndagera ya around 11,000 ali eyoka edit kariyo go shoot ono 11,000 calculate for ine ndagera yoka calculate wakane video ko wakane location because na kanete tingo teba lakini eternity 50,000 eternity 50 no matter locally eternity 50 chini chibas chini a lot nekene another thing because zamaite korengia yo ko muziki singing chobe okola passion na wewe ngoja korole mnegasi ngoja korande mnegasi na pia unajua pia muziki ni kazi so another thing asiya ikire bona iga video yego gotero kokogema ngoche kuira ni chibesa chiria kuarosera tio gotero kuiga na maybe comment ama package yake because almost ne process rero naonde gaiga labda tini ko angeli show because tinda rosieri tari nene lakini with the time ilinda ikirali asenkora angeli we show tine chibesa kuira ni otukawa mubuka igone process ego yani wasoro ko rwere tikadi ya mapema ya litiko ringo ikora angeli ya Alfie wala kwa ke budget ya 50,000 tinda nyeru naino mwanchomo tegere tugere ngo chaseseme ya gatatu gaigana nesemo ya mori uyo muruburi wesege Yomosae bado na Alfie Omogambi tunakamaliza pamoja na Alfie Omogambi bona kerto kugira na turara kora about issue engima ilinde bono veigwero matilire balta Maasai bona na Alfie Omogambi agresi na Alfie Omogambi nije wa kerete ilikuwaje ngakina nde ya renge mpaka mugacha kuigwana pamoja na Zola agacha kuirania ensemeli ya YouTube ilikuwaje otwagambe tenere later lakini ndete ukibeka clear ngaitwa chakerete ya renge to uploaded over on Saturday saa 4 cha mambia then otera gugatara on I think on Sunday Zora aga contact Babu through I think na wate number kiara Babu nantumirize screenshot akomutei ng'abantu bamutebiri ng'a ogotera nkore ukoruku mukira twa rusiri bakomutei ng'a ga sample ti idea yae usogotera kwae so agantumire screenshot yeyo lakini conversation yabe yarenge very brief era muteti ng'a abantu banderi ngandu sio gotera uko YouTube abana era gotana andu bamutebiri babu akamutebi nabo file tigo akamolikire gesonge korunga you are at liberty agatigerago ono Zola I think aga interpret you are at liberty in pride na ba file tinga oyo gan ngorokyo gochaya of which babu ta minute boigo ne babu arenge confident ngogotera stay koibire tayo idea rusiri anyene lieta affiliate mukira na bantu bange bakoroko so later on Monday around 10-11 twari kugamba na Babu arenge busy somewhere akamondenga turamanya gotera nkoyo YouTube akantomera screenshot copyright from Zola gashtoka nje are nastogete because gotera kanya waikira almost 10,000 views within 2 days on YouTube kera nashtoka
babu arenge busy baba ande itigera akole munatagete but inje feeling ekabanga ego no hotel to abekira a lot of resources uchi security ngo chagotigara isiga and then ngatebi mondaga ntumene namba ya Zola komwakira taliko bwata chisimi but later lenderio ngakirete simi tukagamba bunatebete the only conversation turatwarenere ne ya WhatsApp around 5 to 6 kamwengage WhatsApp eli machuwa linga moteko no watera totele tanto babere there is no way ola feeling oyo monero kogosera gusoyo monero fileti nga orage rorusyo gotera nande kerana rigerire comparison yo gotera gotera koibire no kwototerete nkoli gochera nande not the beats tali lines toibete eri tali okamokeira eri rigo because sound the same yes yani ritan the same ritan elimo nkamwengeji sana naende ina mature way he was so polite on me no anicha I was because na tete come handle that way onye tale wancha we could have gone the other way around the year sheria because ereta bwate basis ya koruserio gotera actually ndande ya koruserio gotera na babu na moira neretibobe all no YouTube terigo sense nga binte ibere mbiri gochirana lene tetika gobeke copyright because mbiri gochirana ewenete YouTube actually newenete sense one era gotenga nchina koruseti because ngi ayogo nkwanera bya oliera nkwanera oliera amodet at you are at liberty yoka tamukwanere tikene nje tifile tingankera mukwanerete na probably tawa time chiyo kwagyo. Okay, do you think YouTube nebwente gocha na machiko gete abwentabe kuwa rwose YouTube nebwente ubekwa before nonyana gotera gotara pull down akorire linga engome yenebwe kanene ngome yega word by word bit by bit kirege nga kirocha machika ya YouTube kwanza. Actually my first feeling ya lenga YouTube aina arama gose bwate because ya lego ebwenete go come up nenchira gitego sense matera ya very by the way na what similarities umuntu obekire claim lakini claim kaliyo kangabana tiko drop watera ko YouTube because na wango beka matera na wango boka mambi ntebenga na bekira matera tana y'abantu mbachande bosa so YouTube ne weta ko sensitive in a sense that even at ko make comparisons yani ere weneta ko manyana kiego sense ya matera ali abere ya feeling by the way ko ibire ko ruko asoko na lieta ligo chanda abantu because buna intuga chande to watera woniga koko enda slow because omo murabi bwatete akabate button ya moyoka igachanda watena enda akabate button akairani watera which is not supposed to be the case. Right. Now gotia samba shabiki yao before tutarabu watu kengera yiga abantu bara yigwo of course ba yigure na ndio arora chi request iga chabekirwe so ni kitu ambao watu already mafans wameanza kuifeel na wameanza kuikubali. Nashukuru. Ubona igamo tia sama shabiki yao na maybe gotia se engere yege kirabata eteko yerora nga iba ko yenyora litangani engere nere YouTube njairanete ere YouTube ya babji no bakwenda basearch babji Yomosae YouTube mukera no bakonye watchali naenda mashabiki ngo bakirambia mono sana nche mwangere support buna Alfie Omogambi not because inde umuyago somo tindiko buonde wense watera iskali but because yomwafiringa na umokonge support so naendelea kuwashukuru naende ngo batainga tingo bangusha matera mayana arongo chakoba continuously continuously bona iga kyobangete listing ngoma inakuja na because ngobona gantoroche season yeti shere festive season umepanga aje ratba nimpangete nimbate birthday on 24th of November I think it's on a Friday babe tayari na December hivi bintumbu go chabire December ngo chabire but imbwatene yo mutienyoyo as a solo project eli nko bakirambia mone sengencho ba support tikasire ngo bwate before the sieko mwaka ibere chioka so kuna bonge la kazi yogo sieko mwaka ndirora neroro keto bwato kegente kyamokeira alafu ndo asenseme yugo tokote bagana KISII asante sana sokotare me KISII FM na bago salute mashabiki yao lita bia mono sana KISII FM iganinka na achira iga several thank you so much mashabiki wangu asante sana mutaka konyora nchengoru ku Alfie Omogambi YouTube Facebook
TikTok kerase platforms chonspi biamono sana Nyasaye tigabalende inona bantaba Rich Joy anasema kwamba yuko ndani msibachela KISII ndani Jared Soro Ayera yuko ndani na wengi tena sana kaiga ndoto pia Emir Mwasi anasema kwamba hii nayo ni moto tena sana